Cenjeni predstavnici medija, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što danas mogu da predstavim nove ljude koji su podržali ideju Treće Srbije za političkim okupljanjem Alternativa za Srbiju. Takođe mi je veliko zadovoljstvo što mogu da predstavim profesora doktora Svetomira Milojevića, profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici i profesora na Agronomskom fakultetu u Čačku. Dakle, sa nama je čovek koji, kao što smo već rekli, radi takođe sa ljudima na Kosovu i Metohiji i radi taj ozbiljan posao obrazovanja ljudi. Jer pored toga što naši ljudi dole trebaju da ostanu i pretraju i opstanu, oni moraju dakle i da steknu neophodna znanja i veštine kako bi mogli na adekvatan način da obezbede sebi i svojim porodicama normalne ili koliko toliko moguće normalne uslove za život. Takođe ono čime se gospodin Milojević bavi jeste pokušajem da jednu jako važnu oblast za naš narod i našu državu, a to je proizvodnja rakije, voćnih rakija, da na neki način objedini i da Srbija konačno sa svojim nacionalnim bićem nastupi prema stranim tržištima na adekvatan način i da konačno počne od svog nacionalnog pića, dakle voćnih rakija, da zarađuje. Gospodine Milojeviću, izvolite. Hvala. Ja nisam očekivao da će imati čast da pričam nešto o ovoj priči, o privredi u Srbiji, onome što u poslednje vreme, odnosno u poslednjih 20 godina, otprilike najviše se i bavim, doduše to bi nazvao više pionirsko, ali suština moje priče i suština onoga mog uverenja i ljudi sa kojima radim jeste da imamo jednu situaciju o kojoj normalno svi mnogo pričamo, imamo odličnu sirovinsku bazu za mnogo što šta, ali tu sirovinsku bazu za sad ne koristimo. I bojim se da ovo što nam nudi Zapad i što nam nude druge države, normalno nude isključivi svog interesa, tome ne treba da se čudimo, jer i mi bi hteli da se borimo za svoj interes, za svoju državu. Normalno postojeće situacije ovde, organizovana situacija proizvodnje bilo čega na bazi naše sirovine, neorganizovanje naših ljudi koji znaju nešto, reći ću da ih ima, tehnologa, sa iskustvom, neorganizovanje u nekom smislu udruženja, da mi možemo da zaista ono što smatramo da možemo da napravimo i napravimo i prezentiramo kao naš zajednički proizvod, proizvod Srbije, to će nas koštati tek mnogo. Znači, Srbija je 1904. i 1908. koliko ja imam, 1904. i 1908. koliko imam informacije, bila na Londonskom sajmu prvak u proizvodnji rakije šljivovice. Poznat je period izvoza i svinja i rakije i od koga smo mi, znači od ta dva proizvoda imali jako veliku korist. Nažalost, danas smo u situaciji da imamo ogromne količine tih nestandardizovanih rakija koje se negde nalaze po podrumima, niti seljak koji to proizvode ima koristi, niti država ima koristi. Najviše pričamo o tome, jer sam pre 20 godina sa mojim profesorom Simonovićem imao ideju i tada razgovarao u nekim krugovima ministarstava da bi na području Srbije bilo jako pametno organizovati, mini proizvodnje regionalizovati, napraviti možda jednu centralizovanu proizvodnju iza koje treba da stane po mom mišljenju država, da bi izašli sa rakijom šljivovicom iz Srbije sa ozbiljnim količinama. Kad kažem ozbiljnim količinama, mislim da se ne varam na osnovu onoga što ja ako informacije imam, da sa postojećim stanjem mi bi mogli da izađemo, verovali ne, sa količinom koja bi obezbedila izvoz od preko 500 miliona evra. To su velike pare. Druga priča je opet definisana pre svega za moju struku. Srbija ima prema svojoj površini, smatra se jednom od ozbiljnijih proizvođača, odnosno sakupljača više lekovitog bilja, šumskih proizvoda, svega onoga što ovi na zapadu nazivaju organska hrana, još uvek, znači, Srbija nije toliko zagađena da to nije kvalitetno. Znači, prerada toga je gotovo nikakva. Sve se svodi na nivou nečega što je sakupljanje, eventualno sušenje i prodaja, tako da tu sirovinu koju otkupljuju od nas, oni jednostavno sa malom ili normalno ozbiljnijom proizvodnjom i preradom nama vraćaju kroz 10 struko, 100 struko, pa da ne kažem i 1000 struko velike cene. Radići jednu analizu
oko kleke, a tu smo u samom vrhu po proizvodnji kleke, došli smo do zaključka da je otprilike odnos onoga što bi imali koristi u odnosu na današnje stanje, kada izvozimo kleku kao sirovinu ili samo kao obično etarsko ulje, kada bi pretvorili to u komponente i prodali svetu, da bi imali neverovatne 1000 puta veću zaradu. To se već odnosi na vrednosti preko milijardu dolara, da kažem 2-3 milijarde dolara. Znači, Srbija ima puno toga, ali u Srbiji je sve to neorganizovano. Svi to mi znamo, ja se nadam da u okviru ovoga što smo danas započeli da pričamo, da će se u Srbiji razviti jedna nova snaga koja će okupiti intelektualne ljude, ljude od iskustva, ljude koji pre svega žele da razvijaju Srbiju kao svoju državu, svoju kuću. U okviru toga normalno kao čovjek rođen na Kosovu i Metohiji, koji će se brinuti o svom Kosovu i Metohiji, na kome nije samo postojbina, nego je i ogromno što mineraloško rudno, to je energetsko bogatstvo. Znači, često znam da kažem na osnovu onoga što sam dosta saznao, veliko je pitanje kad bi postavili ono što je na Kosovu i Metohiji u tom sirovinskoj bazi, da kažem, osnovi bogatstva i ostali deo Srbije, šta bi prevagao. Prema tome, želja mi je da se najviše moguće uključimo u takvu priču ili zdravu priču, gdje ćemo zaista nešto konačno i da uradimo. Samo ću da se dotaknem, to će moj kolega Toma Trišović vjerojatno više reći, mi koji smo malo, što kažu, stara garda u obrazovanju, skloni smo da kažemo da je naše obrazovanje, vreme našeg obrazovanja davalo daleko kvalitetnije i inženjere i verovatno i pravnike i u svim oblastima. Zašto? Zato što je tada još uvijek funkcionisalo jedno dosta dobro obrazovanje. Ova, da kažem, nama nametnuta varijanta, par po mom mišljenju, Bolonje je na ovakav način organizovana. Možda Bolonja u nekoj drugoj sredini, na drugom mestu i daje rezultate. Duboko sam uverena da je izuzetno loše rezultate i da mi danas samo dobijemo na masi, dobijamo veliki broj ljudi koji imaju diplome i papire, jako onesposobljenih, upotrebit ću tu reč, za konkretan posao i za uključivanje u ono što Srbiji treba. I da bi i sadašnja vlast i svaka sledeća vlast morala da povede debelo računa o toj instituciji kao ključnoj za razvoj jednog društva. Znači, to je nešto što je, slobodno da kažem, rak rana današnje Srbije. Hvala profesore, ja samo želim da se kratko nadovežem i da kažem da, kao što možemo i čuti, što svako ko se ozbiljno bavi društvom i državom svakako zna, upravljanje državom jeste jedan multidisciplinaran postupak. I već u prethodna 2 govornika možemo vidjeti da je proizvodnja zdrave hrane, a šansa Srbije jeste u proizvodnji zdrave hrane u neraskidivoj vezi sa adekvatnom zaštitom životne sredine. Tako dakle, kada govorimo o politici, kada govorimo o strategijama, onda moramo govoriti o integralnom pristupu, dakle moramo posmatrati sve oblasti koje su među sobom povezane. Također želim da kažem i da se celokupna priča koju je profesor Milivojević rekao, veoma slična sa političkim predlogom koje je Treća Srbija nedavno iznela, a to je da bi država Srbija mogla, po našem predlogu, da pomogne oformljivanje novih, mi smo to nazvali novih poljoprivrednih kombinata, po principu privatno-javnog partnerstva. Jer danas vam je trend, pre svega trend u zapadnoj Evropi, da se po principu privatno-javnih partnerstava organizuje jedna nova proizvodnja i da se organizuju komunalni sistemi u velikim gradovima na zapadu. Dakle, mi smatramo da je država potrebno da pokrene jedan ovakav postupak, da zalog države bude državno zemljište koje imamo u velikim količinama i koje se u ovom trenutku nalazi u velikoj opasnosti od toga da uskoro i ono bude privatizovano, a vidimo da su se već jataci na to. Smatramo ukoliko bi država uložila zemljište i ukoliko bi pozvala ljude kao što je gospodin Milivojević i ljude koji imaju kapital i ljude koji imaju znanje, da bi to onda moglo da se napravi i da bi onda mogli da imamo jedan zatvoreni sistem proizvodnje, kao što smo u principu imali prilike ranije da gledamo na ovoj teritoriji od kombinata Sero Mihalj, poljoprivrednog kombinata Beograd i tako dalje i tako dalje. Dakle, i u prethodnim vremenima je bilo nešto što se danas može adekvatno primeniti.